igice cya kabiri uza gukosora amakosa wabonye mwakoze mu gice cya mbere. Nicyo gituma ubona hajya ushobora kuba wabonye amakosa ukavuga ati ko duhindura ibi tugahindura ibi. Nicyo gituma ubona yuko mu gice cya kabiri usanga hari habaye impinduka, dushobora no kugira remplacement ikatuzanira imbaraga. Nibaza yuko ku kindi kibazo wabagije cyerekeye ubusatirizi, nivyo ntidutsinda ibitego byinshi ariko ducrea ama occasion menshi ntidushobore gutsinda ibitego. Ni ukuvuga hari ikintu rimwe na rimwe harabaho na karite y'abakinnyi ushobora gushika hajya agakora difference. Ni ukuvuga rero ni ukubandanya dukora, tubonye tudashimishijwe n'umusaruro abahari baduha tuzogerageza gushyiramo kongera imbaraga kuko nitwaguma dukina neza dushika imbere y'igori ibitego bikabura. Rero nibaza yuko no kurindira Berkati irafungura mu kwa mbere, nibaza yuko dushobora kuronka ama opportunité yo kurenforcer equipe yacu. Ikindi nkuko wavuze muri defense kuvuga ko ari umuzamu aronka igihembo ariko ni cya equipe, dukina nka equipe siwe wenyene. No kuvuga hari abandi bose baba bakoze. Nibaza yuko muri defense twashoboye kuba constant cyane gusumba muri attaque, ariko rero no kugerageza mu mupira no kubihuza. Ubu rero tugiye gushira imbaraga hose dustabilize defense yacu ariko twongere n'imbaraga muri attaque kugira dushobore kuronka umusaruro mwiza. Kocha twabonye usimbuza Cedric asohoka atabyishimiye. Ikibazo naheraho ni ibibazo bibiri. Ese mu bitekerezo cyangwa se muri tactique zawe wabonaga ari cyo gihe cyo kumusimbuza, ariko se kandi reaction yagize uraza kubikoraho iki nk'umutoza kugira ngo bitica club bitica vestiaire yawe? Icyo ni cyane. Icya kabiri, kuwa mbere ufite match ikomeye itandukanye n'ingi Elmerek, umutoza yaje no kureba match y'uyu munsi yarebye uko mwakinye. Ni umukino urangiza gutegura gute, urafasha iki abasore bawe kugira ngo kuwa mbere tutazabona resultat nk'iyi? Nibaza yuko mere ku kibazo wavuze reaction uvuga yagize sinzi wengene wa interprete ni reaction y'umupira, sinzi reaction wowe uvuga cyangwa icyo no bikora niki. Rero no uvuga yuko namusimbuye yaragishaka gukina, ariko twe twiyumviriye tactique yindi, twashaka umuntu akina agenda imbere. Kwabonye ko n'uwo twashizemo yakinye neza ashoboye kuronka ama occasion, twashoboye gushika imbere y'igori nkuko twari twabitekereje. Hama nta reaction mbi yagize kuko wese kuri bande touche atangura gupushinga abandi nka capitaine. Nibaza yuko ni ibintu byiza yuko ijya bayitani mu Kinyarwanda sinzi ngene no yivuga, ni shaka yavuga ati kocu nkuyemo ebana nani shaka ebana kugira icyo nerekana, ariko ibintu byose tuba twateguye ibindi, umuntu yatekereje ibindi. Nibaza yuko prochainement nkuko bivuze dufite match kuwa mbere, tugiye gutegura match ya mbere yo kuwa mbere na Elmerek, ni equipe novuga niyo match ya mbere ya championnat bazoba bakinye tuzokina natwe. Nibaza rero yuko tugiye gukora cyane turabe yuko tutoronka resultat nk'iyi. Nibaza yuko bizodufasha dushoboye gukina match nziza kuri Elmerek tugashobora no kuronka intsinzi. Bizodufasha muri question ya morale no kuduza amanota muri champion. Okay. Coach, utubwiye yuko ikintu cyavuze mu kibuga ari amahirwe mukaba mutakaje umukino w'uyu munsi. Ese umukino ukurikira cyane ko ari umukino wa mbere ku makipe twakiniye muri Rwanda Premier League mashyashya, niki urahindura kugira ngo murebe yuko byibuze mwabona intsinzi ikomereza kuba yabasunika mukaba mwakitwara neza ku rutonde rwa champion? No kugerageza kurondera intsinzi, Elmerek ntiturabona ngene ikina,
ni ekipe nshasha kandi nk'uko bivuze no gukora cyane nta kindi ni ugukora cyane turabe yuko dushobora kuronka amanota 3 tugiye gukina na ekipe itoroshe ekipe novuga ikomeye muri Afrika rero ni ugukora cyane turabe yuko dushobora kuronka amanota 3 yo kuri uyu munsi yo kuwa mbere Rakoze